Kapatisi TV. Riewdusmon ki bemlak ban itu gila Pynjot penpra, bat pensni ki dormat badan Syiem Jingsuk Calvary jang parish amlarem. Syiem Jingsuk Calvary labu buon tili ki dormat bat dormat ubala sya Pynjot penpra de uba peni hi ke jingsa dal pna ya ujisu. Hauni dormat ki runar kila dung bat pendukut ru ya kle pada ki kiti jang ki dormat dak berat ru shamadan. Kini masyarakat jong ke amlarem parish kibelalap ya kadi kajingja hal khat atre unai wing ala car posan kila ujo ada ki ejahar ki pulit jong ke amlarem police station kat hadu berapa mi ya kadi kubor ki pulit ki empat yok kem ya kino ki bedan keti Te nang noi tini kurni Syiem. Ada. Stashu, Stashu ni.